Komunidade hela besik Lixeira Tibar, husu Governu hadia estrada, tanba movimentu kamioneta hamosu rahun barak, onde foi impacto da comunidade sira nia Saudi. Tinambara kona komunidade hela Tibar hasoru rahun barak, liu-liu iha direção ba Lixeira Tibarnian, tamba kada loron kamioneta halo movimentu tula lisu o bakar iha Lixeira Tibar. A situação ne comunidade sira husu ministro obras pública hadia sira nia estrada nebe tinambara kona serau hadia hudi labele afeta ba sira nia Saudi. Setembro lor mas nia sanel fatin reut depois tempo udang kona nia aspal bokon tuan reut la udang para niut ya fala depois nia tempo barak la hadian. Né mi povo suku Tibar karena usu disang para governu tamat dalan deba. Tempo mana konya ya banjir betam baleta betam beuma. Mana bailora tim media ras ketuan ami taham ten sebab kutuk tamariut ini tamu ularan tamu kiran ini siliur ini sem tamu tu ularan itu kurang saja hene ini ten buat labar lik labar ke mabot mas kono tu mer smith ni itu ami kono sa hoju pada governu ten hadian ami suku Tibar ten hadian dalan ni ami husu buat barak dalan ten hadian suka te bebe kona suka bebe suka bebe to waros lahir taru atu halo dia lisu barak dilarang ne mai faso eu te ami fating ne Mustamba sama a estrada ne governu começa a tomar. Kadang kalau tohnya tempo vai lorong, labarik sira no mo sema bot, afeta memora sana sang inus be mer para sere kona. Tambane maiusi impacto maiusi rahun. Dia tempo udang dal rumah tahu dodo, depois cria husu barak. Tambane ami husu ba governu atau mata ba estrada ne, atne am lebel hetang mora susfati sira sini. Tinan tungmai suka tele tam dalang ne mos atu halo la halo tungmai kuliah promete barak mos real dari nilai. Enquanto chefe suku Tibar Marcelino Ananias Lemos reconhece problema ne mai bem hateten dadau ne Ministério Obras Públicas fo ona carta ba liderança comunitária atu hadia estrada ne. Tuir informação ne katakan estrada ne niamos liga ho patin lisu ne hansa pakotida. Ida be sira sorpei hotuana. Depois seramos ia obras mos hargona carta ida mai ia suku hana sa ohin hau menciona katakan ia tempo barak sira bela normaliza. Mas los tamba komunidade sira questiona tamba ia tempo naruk tetebes estrada ne ia tempo udan kandu tahu halo komunidade sira mos lau araska. Mas tempo bailoron antau tahu sira nene nia pila ba rayut antau idane hanse komunidade sira ne araska tamba akuresan sira bahu tu komunidade idane dune ma komunidade sira asbes ita hare hine ba asbes ser tau patu asbes ser tau ai pedaço estrada para transporte sira belor liso ou transporte sira hanse companhia sira ne bel lius ne ba bel nenek tamba rayut sirne mak sir hol tau be sa sira e estrada na sapato ka pedaço que hetan hela carta ida mai suku mai be ita sirau katen los kataka bahira ne idane ita sirau katen. Durante ne comunidade sira e suku Tibar barak makhetan moras inspeção respiratório liu labarek sira também impacto husi rahun nomos poluição husi lisu Dilma Suzeti Apolinário Barus Gemen.